so nyo kuyangambire cyo nagamba ntasi why not abanje takwasa kukikora twatanka organizinga twagira reka tureta reto ba comedians abandi baratusendekerezeho kuroga Kampala na kunuya twareta yo ba Maurana nja posta wazirebire na Maurana na tata Chimbo wa nabeshongoze binji bakacina so nare anti mbasa kukikora kikarugamo ati nyawe ndi muto nkaba nkaninchira kosye bibira no bimanya ndiyo mwana nkantamane kibiri to musaho nayika nkakibira nkakinuzire cezireje kiteka mumuru atecero kimwe nyija nyoso muro kumba ninduga yo nigaruka kwaki nganza kwendemero mucyaro ati nkasugire fuka nakade ya muhanda ati mbise nakira hati nza kucumi ko muro mu rubingo oborubingo no rumanya ati kuba nindugo gwatandika guti kugaruka kwakire fuka muhanda mugano ho muntu antegerize ambuza no rugaye Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes right abarufutire bari Kore Media TV amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozi ahari Kore Media TV mwe bari banywani banje mwe nabari yokwe abarukubokinga program age kandi kimurukora n'ikirungi munonga program age barufuteka musente nibabeta bankore videography na nkore photography abo kandi nibashanga mu rembo rwambara bakugambire ngo iwe no mukoro gona ningashi uyu rukwenda futeze bishani rukwenda bakwatira umukoro gwawe mazima wabashikirana bakwataraje umukoro gwawe kandi kubasa kwano kubonera bashanga mu rembo rwambara aha kizimbe cyakashaka ningashi aha wano taho taxi park izuru kushohora so ko kufita mu kizimbe cye cyakashaka ninga rukwago plaza noza second floor ahasigaro basa kuba no gamba nabo kandi buri yoko mu cyaro ningo bundu wahiko muri mbara ha kubuzabuza to kwamanya n'umurundi rwago kubanza nibo yiziremu no basa kuba no baterera ha namba yabo ya 0 mushanju itanina bebera na mwenda 00 ahasigaro basa kuba no gamba nabo buri kimwe kibasa kutereraje kandi babasa kuba bakoraje mukoro gwawe eriso bankokora kukimanya nyoma sheko kandi animba nindeta abantu aho muri kwa munshabire ningashi abantu mu kwaba tuyiro kwe muri kujya nguhona nanka tukamureba ho tukamuhanka hi tukamanya tutebe ko mukwata ho tukamanya ki erizo bana baretera big brand ugun TikTok wa mani aho mu Uganda ningashi aho munsi yona because natera Arab Emirates natera the UK abari yoko yona banyurwa content ye so nshazire muna basa kwa ni muronda naje ntireka murete tubase kwa tuganiraho kama akira turamuseho aramuseho barufitire bari Kore Media TV aramuseho ba fan beye asagara tugumizemo tubase kwa tuganira mpara sebo nakwakira akade yakaroni karemera nashimira kuba Kore Media of course Mashweko yanyakiraje ako yamanya mbweno yanyakira kubi tuza kurwana so amazina ni Ivo Tufane abenji ni mundebra TikTok ninga show akadeya ati zina rehindukira atumanya amazina ukagita heri Ivo Tufane wakadeya ati Ivo Tufane ri no kubura hata abantu wakadeya gambogo wakadeya so mbwe nashimira kubaha ashankezi kandi nanye nashimira kubona brand ntaye yanje ya Mashweko nsemeriro mazuma Ivo nuwoha Ivo tinamanyo muri cyenyine banzo ngambire turebe Ivo nuwoha nakora ki nazarwankahi naragahi wati cyo kubanza ninzarwa hari witu ni bahita Kagadi nati naraja ngo wine baheta hari ninzarwa Kagadi district abazire banje bariyo konkomwe ni waruho then mukikuru ningo mugurusi ari mukiyukuru kandi ubwo katuzatu y'abana babiri ningi narugiye mu nyine future nundi cyayi yampora umujo no mushininga bojo bona turiye mpaya arebero ho mushinene taro kwinjiro wanyu turiye abanyonyi twena so amazina ni gago deni ebyukora nyino of course TikTok kandi kindi nyina business zanje zinkora umutawo tikiri aho ati Ivo ni nyina ngo otugambira okacyaho okuwaregire okuwanyi Kagadi okwijambara kikatandika kita process eje katandika ita kugira ngo ije kuno bakakokozire ngo mushago gwa development no shaka wayishereka ngakunu akabire wuti cyo kubanza koroka Kagadi kuje kuru ninge mintwaro 8 ni hare ako nyonkaza yuko nyonkanji kuriya za cyarishisho bora hahurireho okwe tyo karga yoto so Kagadi kuruga yo kwijambara
ankanyire kureba cyari wanje tukantukora akaina karemanye sire kuno kukora unkano bimaye byo gukora utakumanyamo oho kuba no kora niba bitanguye so murumo gwawaho kugwahwiro natanga kwe iyo mutawuni ebikomando tukura ebikomando tukurara mizi nkebyo mbweno bicenga so twarugiraho nho embera yagumire nkanyine smartphone yanje kandi kweuramo icyoncho ni kweuramo kuba ndiyo muzani wa comedy so naza TikTok nkabandi nanye na scrollinga natanga kubuza nibazeho batakutaho video nkabasyo mbwenu then natandikiraho nanye na postinga okay hatu watandikiraho watandika kuzana comedy comedy wagitandika bwireki comedy nkagitandika 2023 kwa katano nibwo ntanga kuzana comedy ziri kusesya so zikabanza zasisa nyonko muntu zitakusesya abanda heru zangire kutambura so iyo koko zana comedy abari bahinduka fan ngiteka nshonjire bansheka by the way even me nyona skits zanje nani nzana yinkasheka koganeza kuzana nani nzireba nubwo kusheka so no banza bayahajiro muka bona kurekura natandikiraho ubu hato muri mbaro kano turaho kutandika ni kutandika nkani inturo mu kizungu rent yawe banyirusya niruka no mfarasi kiriko mfarasi na ne bag niruka nabyo nasigaye domora naza handi natandika busya nabwo rent yayanga basho banyirusya nasigaye mfarasi niruka na baga kizungu ko ngahora ngo bakutura abantu baboneye ikibiri nabyo biri yo konga tindanyonyere Ngiye chiro aje ngo mawazo ngubine maka stage kabo ngo barora bote ngo kibiri ngo kije kanyine murukuma ngunarukuma nagone rukora beto bakabampa mbekiro kimwe ndikuraba mu umishaka nkwata atumujo wanje ati ninye type ya weriya ati ninye wanye batumira atacisha tuntugenda nayibuzo kunayina kunguremere nganaende zanje Mechisha tumene mechisha tuyengunenjo ruho ndantogwenda kunyiba mechisha ezinjeke keri ngiya 15 ubwire nganyine capital mitwaresha ati ndya ni yechisha nasigarive kashaje kandi konda kurara muhogo ubwire kandi ara muhogo sikire maybe na damage zemegate wanozimanya bakuma mizana nanka zikuba bishaje ninga bichwe webare so bina binindara so nkanta kasa kuzo mu bintu byo kunyonya nkamara almost umwaka gumwe ntakanyunyire muntu wena ndisingo imbere yanjire so watandikiraho TikTok ko watandikire video yabandize kutambura keriya kuna rugiro ko mu kijungu navza kakoba niho na pangise by the kuna ikire kakoba nasho nko ikomuka kakoba hankwataje nahati nuhonde na maremyaka tuyo mdiyesha tukwere akambara njine mimyaka mukaga so video yanje nabanze gukora nkajikora nkani nkwatira kuri kakoba college uko kwa batiporo kwa hansoko so none nkwatira video zanje no shani nkara kwatira skits nayo ko ngai nkwatira yoko mukikaru hina namatware ganje kase uko niyo nangara ifu yawe natura so atikatiza yoko twakwatire tukakwate skits nyingi zikenga no mukikaru so uko no nahazire waharebo harebeje hakuyomba hakugira iki Ebori nkuri muka enodi muka henyene so skit yanje yo kubanza nkajikwatira okwe yabanze kutambura anyway tiyo kubanza kweza yabanze kutambura nkajikwatira okwe njuke kafuna views emitwara na mushanjo na likes emitwara 2 n'ekiyo katoto kankamanyirire gukora videos zo kufuna views 2000 10 runana ofuna likes nkachukumo shemererwa katera no mukana bagambira tinafuna video yafuna likes 10 ndabantu bamanya so kuna akozire video yeje kiro kimwe kareba yararo mu likes kashanju just kiro kimwe umushanki 5 na shemererwa yafuna views yatambura natandikiraho mpora na hati urufutandika niko wabireye branding rote ningo kija watandika bwanyuma akutandikine nakadeya ishonga yakadeya kija bwanyuma nice cyare siremeshonga yakadeya ko branding atoke gitama kadeya video zabandize nkani nzana tine kadeya nkazana tine kadeya
konka zangire kutambura zitakatambwireje so ate kiro kimwe kunabaniza kushutinga skit nagenda nakadeya nkwasizemo ibintu byanje hati kuna umutima kuna beni shooting umutima gwaje bishito mpaka deya nkateka yibega just nkahindura video kuna akatira yibega kadeya video ejo ne yatambwire abantu bagona complain kakadeya ari mu cyakadeya kwa kadeya nte techa machiri yakadeya nanyweza uyu mwatananda naturu bwatwatu buri mwatananda kumeki yo mukadeya akadeya nuna akatandikire abantu bakunda content unabere ninzana bakunda ibigambo byanje so ebintu twatandikiraho na hati ntumu kuturebera twina kadeya kitu. Okay, webare mnonga kandi kine Ivo tufane kandi ubinyumose numureba TikTok ninga shumuru kweta owakadeya. Muteno munyimirwa muri kumureba ko so today ningira ngo uriyo no horo kuyatandikire uriyo no horo kuyizira muri mbara kandi kwayizira natambuze ibintu bye no kuyatungira kadeya nacyo macora. Ivo nyenda swita wa hatu tugendere kimwe ahariye cye kiroho. Ikiroho hatobwa hati ikiri ameza na show. Cyo tujyaho twarawagurikayo abantu batiroma beshongoze nkaba Roblox batiromo nibatekayo posta bazihayo kashi Roblox akateka posta ya university in ondurabira ka yagihire twama twaje mushabena nashongaze ko nka Roblox mukamure kirogo mushije arahabeshongoze bingi barya abirataka ko tipo uruno bogikoze atafuta ari nko myaka nke10 iwantire mwenda owaje katandika 2023 ahati ne 2025 wakozire show amana n'ubwiyanka hibro cyo kubanza amani nagabantu abantu nibankunda kandi bakunda skits zanje kandi benyine bampire mekitekate cyo kugira ngo awo shitakora show tukija tukakureba stage so kumpulira umuranga gw'abantu gwaba mwinji nagira nti habwa kitachikora nanye nkachikorera abantu ba Western region so nija nayihanuza ari mu legend witwa China yangira ati ni kibasika atukora ati toturo kusupportinga so nyoku yangambire cyo nagamba ntasi why not abanje takwasa kuchikora twatanko organizinga twagira reka tureta reto ba comedians abandi baratusendekerezeho kuroga Kampala na kunuya twareta yo ba Maurana nja posta wazirebire nare Maurana na tata Chimbo wa nabeshongoze bingi bakacina so nare anti ndimbasa kuchikora kikarugamo so niko organizinga hadi tomorrow tukatandika process nkoko kubimanya konka abantu bashemerirwe kintu bachukunzire kandi tekateka 210 baza kwa bijire bari bingi munonga so amana hunagi hero of course namani gabantu niko ndakugiri abantu na management yanje yawe ne Moyo TV no manager wanje abijimo kumanko empono but no manager wanje konka aina mazina nge nko muntu izina rye nawo nkani comedy kare bizina rye ukaugariko kambugana tokakanisa we umwe kwali wamurano kano mangwe jini comedy nabugana noreba nuwo Moyo TV konka no manager wanje kandi mukunda munonga kushanga nstamamwe tuganire kintu tugira reka turabaha entaro banzo zicende zaba bloga zitarubaju tubane tukore kintu kirugemo so akanyankwira kandi ya shomera munawe yampamo connection zezimwe twagira ka tukoresho urufutandika nimango ko tine management waheza wija watunga Moyo TV embereje kutamburira leta wa comparing emberere wabe tine management na hato boine management noreba dentane sero hone ha ekibonire niki of course woine manager nikirahuka mukaki yabwe shonga na ino connection zonko muntu ezaine ezotakumanya dena kwisayo onywana akanyonkanye tikujangeza arwa yambara but kibiri nchingumira munonga kufuna connection z'abantu abahigura munonga konka kunabwine manager yagumana ndambuza ndamusisa abantu nashanga embere atanga kunyankwira niko nkagambira nso mazima hato umuntu uri ukora heru ningashe ari ahando mu rubajone muri mbaraza ningaringa zibanda kazo kamwenge bushenyi kuko nanda kwatire na content yawe ne mushesa ne muho stress mwena kabe na kwenda kwagera nubora abatariyo nubora atakwasa kwija kunu nanda kwagera kurabira online hataho nabana kikorata icyo kubanza ari namba y'isumu itukoresa ne nambe moyo nkanesha imbeso ya 29 obani mbasa kuzishomera ati ngumanya enamba ni 0 mushanju 5 15
ananina 024 eje namba eri ya WhatsApp kandi wasa kugitera nkagikwa nebereho full time. So eje namba wagitera nofuna ticket ninga shinote ko sente wotakwenda kuyiza kunuya okwenda kusupportinga no basa kuteko sente ezo ni ana itatu ya singura Ivan nkamazina. So abantu abari hari nyine binja bakupromisinga kusindika sente bajya ngo turabeho konka ndonda kusupportinga. So abo eje namba ni bakoresa de nabari mbara munuya ntubeta 210 okuyikumi please muize twabeshengereza mutwagire akutamune mitware ebiro of course akubo mwanya turiyo mwanya gwa mani ka tubaretire brands nyingi kandi za mani. So twateka mitware ebiri ntwamya tika sente kinja kintu cyo kuza kandi urukwenda ticket uri muri mbara we nakorata abankonda ticket ndari muri mbara delivery ninje kora ya wagura ticket ninzu kuretera direct aho kubori takweta gisa kubanza uja kundonda iwotera nambejo tuganire ufita hamwe nemitware ebiri ordinary VIP nemitware 3 dena bakwenda abakozire mu nkimo bamashwenko numone mugura table mitware 5 hari byo kunyware wande kunyunya ebikazi ninkuteraho dena rone ya miliyoni emwe ejinayo ne bakaguje abakoziremu ninga shabi n'umutima gogaba kandi bineho. Yes nabuntu bakiraro table ya miliyoni emwe era abantu 8 dene gera abantu bana ya babere mnonga naniyenda turukwendera abantu aba osibira abantu batureba kandi bagambere ndiki yo mukade cyo kubanza abantu batureba mwamuri yokwe for example abine ko abine talent abakurangune mubasa kuzana ninga wine talent yo kweshongora nyunkanye ni kugambira ntitandike kintu eze saha kitandike wine smartphone tandika aboshonga nyondi living example nyunka tandika ndinyenka na za simu nayiya narawo mu bizubu byinji ogwa nyirusyo ryo mushuma ati tukwikirizo kwatiro video byona bashekaho muka bamwe bandugamo bati nije after all norebe hunayikati habi. So ryo ko rukonda kuzana content ryo nonda kuza TikTok tandika kore cyo kura no yehurira mu mutima then akiri yo mukadeya amashoyoko ese kintu naniteka chanjure 210 beje bakire 210 210 kuyikumi abamwe bajya ngo arimo byana byempono abamwe bajya ngo arimo mahembe go witu aba nibe bukwatiri bampire bintu uwo mukade mu buryo mwine cyatire munosho 210 mwije mwerebere kijyo mukadeya za kwatine squad yona poster mazire bo mushina za kubaruho wo bigambo ari kumbuza ruho twina bashendekiza beshongoze binje munonga. So anyona ni bashabe 210 iwe yijoine echebiri otahemu deno jo kijyo mukadeya babere mnonga narenda Ivo akagambo kawo kamuhero ninyenda ontebeza ka story ningo ngambere ya ka story kona akora rebere ninga kantu kona akora rebere kakakushesya kakaho okereno kaba nikaye nkarebere nka TikTok oba TikTok oba gahiyo bwanyu mukabukira umuto obo mukura akora huye kakakushesa ibi nakozere nyoni ryo ranje nibyo byorakoze rongiyo kikakushesa gero no kaba necyo rwishiko kashika ati nyawe ndi muto nkaba nkanikira kosye bibira no bimanya ndiyo mwana nkantamane kibiri to musaho nayika nkakibira nkakinuzire cyezireje kiteka mu muru atekero kimwe nyija nyoso muru kumba ninduga yo nigaruka kwaki nganza kwendemero mucyaro ati nkasugire fuka nakade ya muhanda ati mbise nakira hati nza kucumi ko mu rubingo urubingo no rumanya aha ati kuba nindugo gwatandika guti kugaruka kwakire fuka muhanda mugano ho muntu antegeriza ambuza no rugaye ntembaga kupama andira ati no yani wacu muko mu tatinye ati kali ati kankwateje fuka njitwara umutawuni njitware mama wawe ati mpaka bije barazogomuru ati kwantu gira tugana mama agira to mwana wanje fuka wa make yacu ati yacu muko murati no mubeherra umuri akari umushamukuru efuka jinaga kuri ati kari mugende mutango tugenda ati kutuyikomoka mama kutuyiko mu muhanda tukushuma mama jati ninga ni wagucumika nda ati nyona ndire kupama atugeno nyire kuwapama okotaro mashweko mwebembeza ekibira tushitaho ubwo murro gwabiro murro tawo mukibira turonda unapama ati ninkai gaye cyuko nanye mbuza ntashi ninkai omuruka kurinka kuri mutwaro oko ntoba ninka he ati ningo nta anti napama gare
ntiba ninkai ntikonka no matu mama tunoshembwa yagarya akantera ngorwi Bari munanga abantu baturaba Inkore Media TV amazina ni MC Masheko program n'Ikibozi mugume mutakargaho kandi mbase kwa n'umuzamu Massive Records mu recording music yanyu supporting abeshongozi bingi nkajya kubwemi ari ameshongozi kakete mukiza no mureba n'abandi abeshongozi bona izera ika inekeshongo kisa uwisingiro mbase kwa n'umusupportinga hayo no n'abandi abeshongozi ka Bright AB mubakwateho mubapushinge kandi mbahereze mirumu ahatigara ikintu cyongeye kutambara je munonga mugumeho mutakaragaho Inkore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Inkore Media Inkore